Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena uqala ukungena kuleli khasi, siyacela ukucofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. I-MK Party ibisenkantolo lapho ibifake khona icala umasipala ngokuxosha abasebenzi ababizwa ngama-EPWP. Yathi ibafuna umasipala ababuyisele. Kodwa-ke ukuthi kuhambe kanjani enkantolo awuzizweleke uyilunga le-MK Party liyicacisa lento okungumfundisi nangoke. Viva Mkhonto wesizwe viva. Long live Matusa, long live. Long live Matusa, long live. Die Metro eThekwini municipality, die. Die Metro eThekwini municipality, die. Mandla. Comrades, siyabonga. Siyazi ukuthi namhlanje bekunamuhla sifike singabhediwe lapha. Asiqhabi ke thina siyathandaza nje kwehla amajuba nje avela aqathakele ephekweni masifike thina comrades asikusho okuncane okwenzeke lapha eCourt. Useke waqhaza ucomrade uNgwenya lapha eCourt ebese court ukube bengeyena uadvocate obese court ngabe today imatter yenu was struck out of the court. Ukube bengekhona lokhu thina siyikho wale noma uadvocate omele umasipala a trial by all means to convince the court ukuthi this case is not relevant to the labor court, but our advocate make it clear that this case belongs to this court. Ukube kuya ngabo ngabe namhlanje ihlathi iqhelekile baya celebrate ukuthi the matter is out, but unfortunately Msila ingenele and telling uyabona umubuka le court bayazi ukuthi ma ubuthatha imatter uyisa kulabor uyisa kwaCCMA bane upper hand. Yiyo lenibamba kuze kube namhlanje imatter kaMatusi ingahlali because bayazi ukuthi bayayicontrola le yanto. But esifuna ukusho thina ukuthi as EMK alluded before elections ukuthi sizoshintsha impilo zabantu. Uma ukuthi le court siyangena kuyo ngeke siphume sihluliwe kule court. Masingena kule court enikwazi esifanele nikwazi ukuthi kusukela not ngoJuly nigcina emsebenzini sifuna imali yenu. Ngalesa sikhathi nisahola imali hayi lamakinati enlethelwe wona yabona msukwane noma bangenza mapha ama-delays bathi msukwane nihola imali yenu. Wonke umuntu obehamba ngemoto
ungabi isili njengoba ubona beqala benifaka ama-interview njengamanje bazothi besuka babe benijoyinisa ama-union abo injongo ukuqeda umatusa ukuze ikhesi niyaqambe niyayiwina akasekho umatusa okweni yenzani kanje asibuyele ePhakameni sonke sibe njengani sibe ibhumba njengebumba mvuma ukuthi adlale ngabasebenzi nakho kokugcina ngifuna ukutshela lalelani only 1 year kushintsha umkhandlu ohamba ngemoto only 1 year wenze njani noyikhansela manje simnikeza only 1 year wenze njani babona nisalwela ama-EPWP manibuyele emuva mbani niyolwela ubukhansela-ke manje ithi lamakhansela kade ngamakhansela abuya yosebenza kwi-EPWP ngoba benza ngamabantu abangukuthi bane-qualification elingenayo laba bantu abakaze bayesikoleni laba bantu kodwa manje sebebehave engathi baphethe ama-degree baphethe yonke into ebendi njengathi so nabo kuzomele bangene yabona ngo-2026 sifuna ukubona amakhansela engena kwi-EPWP eqashwa yini